أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Alif Lam Mim Sad. Swallay mataw ko pakaanta paniyanon. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dhikra lilmu'minin. Yang kaya Quran na kitaba ini turun kaya Muhammad na dia yang geget nararab ka kaan kami pamaka ikhtiar gu pananad markum ya maratiaya. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Unutin niyo sa Quran na ini turun kanwa puun kukad na niyo na di niyo pagunuti so salakaor kaniya ng mga panarigan. Miya kay ito akapupukatad miyo. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Na madakla ingada binina sami. Miya kau maun so seksami ko kagagawi. Udi nasiran na kituturugun siran ko kau tu alungan. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Nada amya belo ya dakwa iran guni ko makau makiran susik sami. Arwar sa kia terwa iran. Sama taanas kami namya belui kami yang mga derwaka. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Nama taana pagisaan nami din sumanga tawa siyuguan siran. Gu pagisaan nami din sumanga sugu. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Nama taana penutul nami kiran din suping gulaw lairan seeko katao. Guk naaba kami di makadadarpa. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Nasu katimbang sa alungan uto na untol. Nasa din sa makapened sumanga timbang yan. Nasiran man nasiran ipumakaslang sa maliwanag. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Nasa din sa makakip sumanga timbang yan. Nasiran man soliugiran sumanga ginawairan. Sabab ko kiyaong kirairan ko mga ayatami. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Nasabin-sabin na rapya ka aramis kanu kulupa. Gusingge namis kanu roo sa mga kawiyagan. Namiyak kay ito akapupunalamatyo. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Gusabin-sabin na rainad namis kanu. Orian niya na pimbuntala namis kanu. Orian niya na pitirwami ko mga malaikat. Apangalim babaeng kanu kwadem. Nami ang alim babaan siran inuntas iblis. Kadem mapad kumia mangalim babaan. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Pitero Allah, aanto na aim yakaran reka sadang kakapangalim babaan sa ko suguun na kan saka. Pitero iblis, asa kanit tumwa di swadam. Kainad na kong kaapuun sa apoy, na inadin kas kanya na puun sa lipaw. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Pitero Allah, apanu ke kading kadai tiba kasi di pumaratabat na awaka kamataan naska na pedkumia maka itu. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Pitero iblis, abgi kung kasataalik taman kualungan na kawiagakiran. قال إنك من المنظرين
Piteru Allah, amataanas kana pedku pianga bebegen sa taalik. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Piteru Iblis, na sabab ko kaya balu yang kara kena dedeg, na mataana bekenang ko sirandun sa ayan ko lalan ka ama kau untol. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Oriania na mataana sungwang ko sirandun se ko kasasanguraniran. Guse ko talikuduniran, guse ko mga kawananiran, guse ko mga diwungiran, nading kamatoon so kada kelangkiran uba pananalamat. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Iteru Allah, aawaka puunderkan yana surga, papaawing na inibuang, na mataan na sadin sa muno terkakiran, na mataan na ipnawakan skanudin kung naraka jahannam langun. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Na piteru Allah, ahai Adam, bebeling kas kagusi karumang kaku surga, nakang kanu sasadin sakabaya iwadua, na di kanu pagubay sang kaya kayo, kambeloy kanu apad ku mga derwaka. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Na piangun sisiranu syaitan, kaaniang kiran kasawai isu idadalung kirang ko kaya aniran, gupitiru iyan, ada kinisa paran rekanu ukadnan yusang kaya kayo, arwar sa uba kanu mabeloy adua malaikat, udi na mabeloy kanu apad ku pengakakakal ku surga. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Nami sepakiran, sama taana saken na pedin ko pepemanguyar kanu sama pia. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Namini bebe iyan siran sabab ko ikmat, na kagi kata amaniran so kayo, na kiasawaang kiran so kaya aniran na dua, na ayam yata adiran nagia diiran kapanangker ko raun sa sorga apin ditariran, na tiawag sirano kadnaniran. Bakor kanu da sapar nang kanana kayo, gubakor kanu da terwa, amataan na so syaitan na ridwe ni wa mapayag. Qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Piteru Iran, kadna nami miadura tami ginawami, na udi kaming kanapi igu kaming kadikalimuon, na mataan na kebeloy kamid na pedkum yang alulugi. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu, wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Piteru Allah, atepad kanu, sasus sabad kanu naridwe yu sabad, gu adnar kiyo ko lupa akap teknaan gu kawiyagan, taman ko waktu o kapatay. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun, qala fiha tahyawna wa fiha tamutun, wa minha tukhrajun. Piteru yang pen, arong kanu kewiyag, gurung kanu pematay, gurung kanu pekagmawa. Ya bani Adam qad anzalna alaykum, ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Hei mga muria tawadam, sabnara tiuruna namis kanusan ditarna pepekarnding ko kaya aniyo gu ikataid, nasun ditarna kapanang gila, na gyutu itumu, gyutu man napad ku mga tanda wala kaansiran pepekatadem. Ya bani Adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Hei mga muria tawadam, di kanu peki dede ku syaitan, lagi duki apaka awaanian ku dua alok siupun ku sorga, aplekas niang kiran sunditar nian, kaani yang kiran mapake ilai so kaya aniran, mata anas kanian na pilay kanunian, skanian agus sumanga pagtaon niyan sa dinisiran kilay, mata anas kami na bielo yami sumanga syaitan na mga panarigan o siran na di mapaparatiyaya. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Guigira aming gulaw lasiran sa pakasisingay na teruuniran. Amiato onami saya sumangalok sami. Gusto Allah na inisuguyan kami aya. Terwangka, amataan na swalla na diniya nisugu supaya makasisingay. Inon yu pakip teruong ko Allah sudah kataon yuron. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun. Terwang kaya Muhammad, ini sugurakan o kadnang ko so kauntol, gubenta kaniyo so mga hadap yu ko Allah si ko umani kasembayang, guswa swatan yus kanian, sa bubuna yunan yuron so okit ko kapagintaw, lagi do kya puunin yan rakadumad na kapagkakasoy niyo. Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhim ad-dalalah, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. So salumpok na tiyuro yan, gusto salumpok na miyatang kedkiran so kadedeg, mataan na siran na kinuwairan so mga syaitan na mga panariga na salakaw ko Allah, aya arangan iran na mataan na siran ikipakaw untol. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Hei mga muria tawadam, solutan niyo sumapi akong ditar niyo ko umani waktu wakap sembayang, gukang kano gu inum kano, gudi kano penubra, mata anas kanya na diniyang kebayaan suku pemanubra. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Terwangka, antawa isumia parko kan ditaraku para hiasan wallah, aso inad niyan arko mga urip niyan, gusto mga pipi ako pagper. Terwangka, agiya narko sirana miya marati ayase eko kawiya-wiya ku dunia, kabisa iran ko alungan na kiyama, lagi daya akapagpagusayami ko mga ayat ko pagtawa mga tatao. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal-ithma wal-baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Terwangka, aayabu ini saparokad nang ko na supaya makasisingay, sumapayagun gusto masulan, gusto dusa, gusto kapangarasi sa diuntol,
gusukip sekuto niyo ko Allah, kuda ini turun yan o nakatantuan, gusugiin niyo kapaki turuong ko Allah, kuda kataw niyo ron. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Na umani pagtaw na adna diyan ko kakabinasayran, na apabila makau masudiyan dikiran, na diran misendud sa isa kauras gudiran makatang. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hei mga muryata wadam, amai kamakataling markanu sa mga subuwa pederkano, apu pemanutul niran rekanu sa mga ayatakan, na sadin sama nang gilagu pia-pia, na da pangandamiran, gudisiran makambuko kwalungan ng mauri. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Nasosira na piyakam bukagiran sa mga ayatamegu pimarata betaniran, nasiran mani mga tao ko naraka, saron siranun din makakakal. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Na baad na lawa na derwa kakutawa inang kubiyan swalla sa kabukag, udi na piyakam bukagyan sa mga ayat yan, siran man na ipirot kiran sukipan tagiran ko kitab, taman sa apabila makaumakiran sa mga subumiya kuwa ko mga niyawairan, sa teraoniran, andeden supianong ganuin ni wasalakaw ko Allah, na isimbagiran, amyay lang siran rakami, na suksiyaniran sa mga ginawairan, sa mataan na siran na miyabaluy siran na da pamaratiyaya. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Teroon wallah, sulkanu arak su mga pagtawaan dengan miyepos kumyaw na aniw ang mga jinag mga manusia kung naraka. Umani makasulda pagtaw na ipamaninta iyan supedian, taman sa amay ka makapriraw tasiran raulangon, na teroon umyaw rikiran sa makapantag kumyaw nakiran, akad na nami, siranaya idumya degre kami, na taling umaying kasiran sa siksa at takap ko naraka, teroon yan, aad na ko umani isar kanu at takap ko siksa, ugaid na dinyo katawan. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Na teroon umyaw nakiran kumyaw rikiran, ada amilalawan yor kami, na taamin yu susiksa sabab kuping gelebki wa marata. Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anna la tufattahu lahum abwabus samaa
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Mata na sosirana piakam bukagiran sumanga ayat amegu pimarata betaniran uto na dikiran kalakaan sumanga pintu o langit gudisiran makasul ku surga taman sadi makasul suuntakup suoragum na lagi daya aim bedalame ko mga raratay ungar. Lahum min jahannam mihad lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin. Adna bagianiran kung naraka jahannama igaan hu adna pemangikulob ku kapurwan nirana apoy na lagi daya aim bedalame ko mga derwaka. Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Nasumya maratiaya guping gelub kiran sumanga pipia da ay peliw gatami ko beraniawa ainun tasuk kegaganian nasiran mani mga tao ko surga sarun siranun din makakakal. Wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin tajri min tahtihim al-annar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Na iniliwami sumatatagu ko mga rarbira na dengki pepemangundes ko kababaaniran so mga lawasay gupterooniran supudi narkwalla ato miuro rakatano si kaditano matoro udo tano toro wawalla saben sabnaramin yung mga subuukad ng tano subnar na itawag kiran aginan man sa surga api aki kewalir kano sabab kuping gulaw laniwa mapia. أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Na itawag mga tao ko surga ko mga tao ko naraka asabna ramiato nami so inidindir kami okad na nami abnar na ino miatoon yu so inidindir kan okad na ni wabnar teruuniran aoay na ipananawag pinanawag ko pageltaniran amataa na sumurka wala na si ko mga derwaka. Alladhina yasudduna an sabilillahi wa yabghunha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Siran supepengalang kulalan wala gupuplulubaan nirano na kabkugian gusiran na so akhirat na oong kirniran. Wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum wa nadaw أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Nakaaltan siran sarending guad na mga mamako liawaw o pagelta makikilala iran so umani isakiran sabab ko mga tanda iran
na iptuwagiran ko mga tao ko surga, akalilinta desir kanu, desiranon makasul desiran na adna panginamiran sa kapakasuldiran ko surga. Wa idha surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Naigira amiat tenger sa mga kailairan ko, tampar ko mga tao ko naraka, na teruuniran. Kadna nami, di kaming kambeluya apad ko pagtawa mga derwaka. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Guad na tuwag no mga tao ko paglita mga mama makikilala iran siran sabab ko mga tanda iran sa teruuniran. Inom ya kalinding rekano sopiani mu iwa mga tamok gusukya pa na kaburyo. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Besirana yasu ini sepayo sa daapu kasampain kiran wala alimu teruung kiran. Asul kanu ko surga da apangan demiu guda mimbuku uyu. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Naitawag mga tao ko naraka ko mga tao ko surga. Sirayati kami niyo ko igudi na so ini pagperkanu Allah. Isembagiran. Amataan aswalla na ini saparian na duwaya kuda pamaratiaya. Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa dharratuhumul hayatud dunya. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Siran na biluiran swag mairan na kabimbanan gu katembengan. Gumia kalimpang kiran sukauya-uya ku dunia. Nasa alungan na na pekalipatan na misiran. Lagi dukia pakalipatiran ko kitmo ku alungan iran. Naguso kiasang kairan ko mga ayatami. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nasabensab na rabigan na misiran sa kitab piagu saya miskanyan si ikaw katao at turuan nagulimu ko pagtawa mapaparatiaya. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Baadnap na yaw nira narwar ko kapakatanaian. Si walungan na makataling umaso pakatanaian. Na matero o siranam ya makalipatungguan
Asa benar aminiw mau mga sugu ukad nan tanu subnar, na beed na mga panandigan tanu kaan tanu ran masandig, udi na betanu pagkakasuya ku dunia, kaan tanu makang gelebek sa salakaw kuping gelebek tanu, sabnar amia binasairan so mga ginawairan, gumia kawatang kiran so piyang beelaniran at kabukeg. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Mataan na ayakad na niyo naswalla, yadun ko mga langit agusulupa sa miyakan na malungan, orian yan na mitik na kwaras, ipendulong yan so gagawi ko dondo, napupakitundug yanon sa magaan, guinad niyan swalungan gusto ulan gusto mga bitoon, apauno tunot ko suguan yan, tanudang karkian so kaya pangadun gusto suguan, suti swalla akad na no mga kaadun. ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Pangni kanu kukad na niyo sa kapangalim babaan gumasulan. Mataanas kanyan na diniyang kebayaan sa pupilalawan. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Gudi kanu peminasa kulupa ko oriano kaya tanurian. Gupang ni kanuron sa makapantag sa kalakaguarap. Mataan na sulimu wala na marani ko mipipiya. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Guskanian sa pumbutawang kumangan dua pepemalata ko unaano limu iyan. Taman sa igiram ya kaawid sa gebu na kapapenedan sa uran. Na ipamakay gemis kaniyang ko ingdem yatay sulupaon. Na pakatoron na miron suwig. Na isaba pa miron nakapakagmawami ko umani mga unga. Lagi dayama nakapakagmawami ko miyamatay. Kaang kanu pupukat tadem. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Naso ingdem apian napupakagmaw sumangangutuun sabab sa idinukad na niyan. Naso ingdo marata na da apakagmauro na mangangutu inun taukap lugate. Lagi daya agi mi kaselin salina magusay ko mga tanda ko pagtawa mananalamat ko Allah. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Saben-saben na rasyugo misunoh ko pagtaw niyan na pitero yan. Hey pagtawakan, suwaswatan Yesu Allah, kada atuhani wasala kaur kanian. Mataan asakan na ipkawa na kanskano ko siksa kwalungan na labi mala. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Pitero mga nakuda ko pagtaw niyan, amataan ap kilayamis kadin ko kadadaga mapayag. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Pitero no, hey pagtawakan, darakan so kadadag, ugay nasakan nasugu apuun ko kadna no mga kaadn. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Ipsem payakan rakano so mga suguan no kadnang ko, gupapeng tumaang ko skano,
gu katawang ko puung ko Allah sudinyo katawan. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. Inuwagu kanu pememesasa kaya pakaumar kanu undo wapun ku kadnani wa minggulalan kumama apeder kanu. Kaang kanu niyan mapaka ikhtiar. Guang kanu makapananggila. Kaang kanu mi pangalimu. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Na piakam bukagiran, na siya betamis kanian gu sumanga pedian ko kapal, na inil demi sosiran na piakam bukagiran sumanga ayatami, mataan na siran na miyabeloy siran na pagtawa di pemakanuno. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Gusigu eme ko pagtawaad su pagariran na hud. Pitero iyan, hei pagtawakan suwaswatan ni Yesu Allah, kada atuhani wasala kaur kanian, ino kanu di penanggila. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Pitero umangan aku da asoda pamaratiaya ko pagtaunian, amata anas kami na kilemis kadin ko kamu mundui, gumata anas kami na sabnara arangan amirka na ped ko mga bukag. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Pitero uhud, hei pagtawakan, da kamu munduirakan, na ugaid na sakan na sugu apuun ko kadna no mga kaadn. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Ipsumpay akan rekano sumanga suguan ukadnang ko, gusakan na pupengtumar kano wakasasanaan. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Inuwagu kanu pememesasa kaya pakaumar kanu undo wapuun ko kadnani wa minggulalan kumama apeder kanu. Kaang kanu niyan mapaka ikhtiar. Na tadmini gu niya beluing kanu niyan na mga khalifa ko uriano pagtaw noh. Gupya kalawang kanu niyan ko kaadn sa kapangaala. Na tadminiyo sa mga limu Allah. Kaang kanu makaslang sa maliwanag. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Pitero Iran, baaya kaya pakataling umangkar kami, na anami masimbas wala a isa-isas kanyan, gua nami kagenati subsimbaan umang alok sami, na taling umaankar kami iswi pengangalakar kami upadka kung mga benar. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Pitero Uhud, asab na raad na miyatang kederkan wapuun ko kadnani waseksa gurarangit. Eno kano rakang gipaki pewala makapantag ku mga ngara na ini pametuniron skano gusto mga loksyo. Ada ini turunon wala akatantuan na nayaw kano. Kamataan asakan na pediwa pedkukina nayaw. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Nasiya betamis kanian gusto mga pedian, sabab kulimu apuner kami, na tinipedami esok kaposano siraan api akam bukagiran so mga ayatami gudisiran mapaparatiaya.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Gusigu me ko pagtawa sa mudso pagariran na saleh. Pitero yan, hey pagtawakan suwaswatan niyo swalla kada atuhani wasala kaur kanian. Sabnar adnam ya kaumarkan wa karina apun ku kadna niyo. Kati iso unta walla ananao niyo. Nabutawan ninyo skanian ko kapupenganganian ko lupa walla. Gudini ron temuun sumarata kam masugat kanu usik sa amali pedes. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhulha qusura wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala'a Allahi wa la ta'thaw fil ard mufsidin. Na tadminyo gunia beluing kanunia na mga khalifa ko orian waad gubigang kanunian sadar pa kulupa. Gi kanu makam bebelay ko mga kapantaranon sa mga turugan. Gupupenung girab kanu ko mga palaw sa mga walay. Na tadminyo sa mga limu Allah. Gudi kanu pemina sa kulupa ama makakaid kanu. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Pitero mga nakuda asiran sumyama nakabur ko pagtawniyang ko sirana di pakanganganin. Amyama ratiaya apedkiran. Aben yu katawi amataan na sosaleh na siyugu apun ko kadnanian. Pitero iran. Amataan as kami na su ini suguun na paparatiaan na miyuto. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Pitero sirana miyama nakabur. Amataanas kami na supyarat yayan yuto na inong kirami. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Na biunuiran so unta, gupi maratabataniran susuguan ukad naniran gupi teruiran. Ahey saleh. Taling umaan kar kami suy kupengangalak kar kami oskana pedku mga sugu. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Na miyadan sal sirano linog na kiyapitaan siran ko mga ingdira na miya mangendir. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Na inawaan yan siran gupitero yan. Hey pagtawakan. Saben-saben aramini sampai akan narkano susuguan ukadnang ko. Gukia pang tumaang kos kano. Na ugay na dinyo kebayaan sa pupumang tuma. Walutan idh qala liqawmihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Gusigu mi sulot, gune na pitero yan ko pagtaunian. Ainon yu ginggulaw la aso piya kasisingay ada abaun minggulaw la amyaw na aniwa isabu ko mga kaadin. Innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qawmun musrifun. Mataanas kanuna ayad na pupungabayaan niyo na sumanga mama asambi mga babay. Nakas kano na pagtawa mimamalawani. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Nada ini sembaguno pagtaunian arwar sakya terwairan. Sa pakawaan niyo siran ko ingediu. Kamataan na siran na mga tawa susuti. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Nasyab tamis kanya naguso mga taalukon. Inunta so karumanian.
Kami abelo ya ped kumia mangibaga ko siksa. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Na piakaw rana namisiran sa urana ator. Na pamimikiran ng kasumiyang betaduki akhiran ko mga raratay ungar. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Gusi gumi ko pagtawa madiyan sa pagariran na swaib. Pitero yan. Hey pagtawakan. Suwaswatan niyo sa Allah. Kada atuhani wasala kaur kanian. Sabnara adna miya kaumar kanwa karina apun ko kadna niyo. Na tarutupan niyo so kapagasad gusto katimbang. Gudi niyo kurangi ko mga manusia sunganingan iniran. Gudi kano peminasa ko lupa ko oriano kaya tanurian. Yutumani mapiar kano os kano nakipa paratiaya. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Gudi kano pemagayan ko umanilalaan na pepengangalak kano. Gu pengalangan niyo ko lalan wallah sumyarat yayar kanian. Gu pembebenug niyo ro nakabukugian. Gu tadmi niyo gu ni kumaitu kano. Na piyakadakal kanunian. Na pamimikiran niyo sumyam betaduki akhiran kumya maminasa. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu bainana wa huwa khairul hakimin. Namataan na adna sabadar kanu apiarat yairan so ini sugurakan. Gu adna sabada dairan paratiaya na pentang kanu taman sa kukuman tanu wallah kas kaniani taral biya mapia ko mga kukuman. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Peter o mga nakuda asumyaman na kabur ko pagtaunian. Amataan na pekawaan na miskadin hay swaib. Gusumya maratiaya apadka puun ko ingdami. Inunta o mataan na kumasoy kanu ko okit tanu. Peter o yan. Ati api yimi kabaya. Qad iftarayna ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Sabna rakaeng kuwemis wala sa kabukag. O kasoy kami ko okitiyo ko orian umas akyal pasar kami ron wala. Gudir kami kepakai iba kami ron kasoy inunta o kabaya wala akad na nami. Mararang kumukad na nami akatao sulang wantaman. Subus wala isyariga nami. Kad na nami kukuma kaming kaaguso pagtawami sa untol. Kaska itaral biya mapia ko mga kukuman. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Na Peter o mga nakuda suda pamaratiaya ko pagtaunian. Betamay ka unutan yu sa swaib. Na mataanas kanu sa mauto na miya nga lulugidin. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Namiya sugad sira no linog.
na kiapitaan siran ko mga ingdira na miya mangendir. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فينا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. So sirana piakambu kegiran sesuai dan lagi duba siran roode maadn. Sirana piakambu kegiran sesuai na miya beloy sirana sirani mga lugi. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم kafirin. Na inawaan yan siran gupiteruyan. Hey pagtawakan. Saben-saben naramini sampay akan narkano sumanga pakawito kadnang ko. Gupiang tumaangkos kano. Na anda manaya ikip mbuko unakang ko pagtawa da pamaratiaya. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Nada asibu nami aingid sa nabi aba amida sugatan ko tauron so masikot gusto karumasayan kaansiran makapangalim babaan. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Orian yan nasiyam binami subtado marata samapia taman sambi tegum piasiran na piteruiran. Asa benar amini sugat ko mga lokstanoso karumasayan gusto ka pakadedaya na sinik sa amisiran sa mini talembe asiran na diiran maiinengka. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Na upama kamataan na sutaw ko mga ingid na miyarat yayasiran gumiyan ng gilasiran. Na pelekaan na mikiran dun sa mga kapiaan na puun ko lang itagusulupa. Na ugaid na kagiapiakam bukagiran sa mga sugu. Na sinik sa amisiran sa bab kuping galubukira na marata. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Basa sana sumanga tao ko mga ingid sa dikiran makatalinguma susik sa ami ko gagawi asiran na kituturugun siran. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Udi na basa sana sumanga tao ko mga ingid sa dikiran makatalinguma susik sa ami ko daw asiran na mabibimben siran. Afa aminu makrallah أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Besiran sasana sa malpas siran ko siksa wala. Da sumasana sa kalpas ko siksa wala arwar ko pagtawa miya nga lulugi. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Badamakang gunanaw ko sirana pepemangwali ko lupa ko oriano kia binasaw tauron. Au kabay ame na kisugat amikiran sa siksa sabab ko mga dusairan. Gukepar katami sa mga pusoiran na siran na disiran mamakanag. Tilka al-Qura naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin. Giyutuman sa mga ingid na pepenutul na merkaso sa baad ko mga tutulanon. Nasaben-saben na ramini umakiran o mga subukiran sa mga rarega karina.
na dairan para tiaya supaya kambu kegiran sa paganay. Lagi daya akap tutupi wala ku mga puso uda pamaratiaya. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Nada amiato unami ku kadeklang nakatuman sa dindi, kamataan amiato unami so kadeklang den pangungunutan. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Urian ya nasibu mi ko kay pusiran sumusa rak sumanga tanda mi ko Firaun naguso mga nakuda ko pagtongyan na siyang kairanuto na pamimikiran ang kasumiyang betadukya budusa numya maminasa. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Na Pitero Musa, hey Firaun, mataan asakan na sugu apun ko kadna no mga kadn. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Pato tada teruong ko makapantag ko wala arwar ko benar. Sabnar ad na miniu makurkan wa mareaga karina apuun ko kadna niyo. Napakaw nutang karakan sumanga muryataw Israel. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Pitero o Firaun, aubaad na miniyumang katanda, nagmaw na kaos ka na pad mga benar. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Na initugian subedesyan, nasamaw to nas kanyan na mimbelo yan ipaya marayag. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Gutiyong gusyan aliman yan, nasamaw to nas kanyan na luminindo ko kibebantay. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Pitero o mga nakuda ko pagtao Firaun, amata na iya titua balik mata ama pasang. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Kabaya iya na mapakaawa kanuniyang kulupa iyo, na anto na aiipendu iyo. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Pitero iran ko Firaun, apaka nayawang kagusi pagarinian, gusuguing kas sumanga ingid sa kalimudiran. يأتوك بكل ساحر عليم. Kaaniran narkama pakasong so umani balik mata ama pasang. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Namya kaumas sumanga balik mata ko Firaun na Pitero iran, mataan adna belasar kami umabeloy kami as kami imam makadeeg. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Pitero iyan, uway, gumataan as kanuna pedden ko mga dedesegrakan. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Pitero iran, hey Musa, oska imuna mitug, udinas kami imuna mamangitug. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Pitero iyan, aitug kenumuna, na kagiyamitug siran, na miyabalikiran sumanga matao mga manusia, gukia pakalakaniran siran, gumiyakam beel siran sa balik mata amala. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Na inilahumami ko Musa aitug naka subedes ka, nasamaw to nas kanyan na liulukyan suy pupumaga kaliran. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Na mitek na subenar, na miyailang supinggel bekiran. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Na miya pagsiran roo,
gumia makandut sirana mia makaito. وألقي السحرة ساجدين Na mia mangigpes sumanga balik mata makasusudud siran. قالوا آمنا برب العالمين Mia teru iran, apiarat yami sukadna nu mga kaadn. رب موسى وهارون Akadna nu Musa agusu Harun. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Pitero Firaun, apiarat yanius kaniyang kudakan rekanupen kapan duwi. Mataan nagiye na titua ikmata inikmati yuto sangka iya ingid kaaniron mapakaawaso tauron nakatokawan yubu. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Mataan na pakipamutulang kudin sumanga barukan yugu sumanga ain yu sa di makapagunod. Orean ya na mataan na pakisulaakan skanudin langon. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Pitero Iran, amataanas kami na si kami buko kad na nami pumangdud. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Na ayabu indinegkar kami nagiya kaya parat yayami kung mga tanda o kad na nami ko kaya pakauman yan rakatano. Kad na nami, bagi kaming kasakapantang, gutari maa kaming kaakim babayuran tang raka. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Napitero mga nakuda ko pagtao Firaun. Abang kambutawani sumusagu su pagtaunian kaansiran makapamina sa kulupa. Guang kaniyang kaganati aguso mga katuhanan ka. Pitero yan. Pamunoon tanus sa mga wataira na mama. Nalambaan tanus sa mga babaikiran. Kamataan na sa katanoy makauumbaw kiran na papamangarasi. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Pitero Musa ko pagtaunian. Apang ni kanu sa tabang kuwala gupentang kanu. Kamataan na solupanar kuwala. Pakipengwalian yan uto ko tawa kabayaan ko mga urip niyan. Na sumapia akebulusan na bagian kipananang gila. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Pitero Iran, aryasay kami, kudangkar kami pen kapakat talinguma, gusi ko oriano kaya pakat talingumang kar kami, Pitero yan. Amatatang kedesukad na niyo ng binasaan yan suridwe niyo guisembikan niya ng mga khalifa kulupa. Kaaniyan mailay wanto na ipenggulaw laan niyo. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Nasabensab na rin isik sa ami ko pagtao Firaun sumiyaka piraragu na laon. Gusto kaya kurang mga unga kaansiran mamakatanud. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Naigira ami akaw makiran sumapia na turuuniran. Arak tanwai, na umasugat sira na marata, na isenditiran susok na amarata kumusa agus mga pedian, tanudan kamataan na susok na ira na marata na si ibu puun ko Allah,
na ugaid na sukada kelangkiran na diran katawan. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Napi teruiran, api anto na ay kitalingumangkar kami tanda ay pelimpangkar kami ito, na diyemis kadin peratiayaan. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Nabiutawan na namikiran sulapay, gusto tarapan, gusto kuto, gusto mga babak, gusto rugu, ang mga tanda apya makarayag, nabasiran din mimaratabat, gumimbaru isira na pagtawa mga beradusa. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Gumasa at yapakaturo no siksa ko Pirao na gusto pagtaunian na terooniran. Hey Musa, pangniing kaming kakukad na nakasabab ko inidiin raka. Kaibeto po kasangkar kami susiksa, na mataan na paratiyayaan na miskadn, gumataan na sugu namid na munutrakas sa mga murya tao Israel. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Nasi ko masapa kawatanan wala kiran pukas ng susiksa taman ko taali kasiran na riyaw tiran skanyan. Nasa mo to nasiran ng berengkasiran. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Nasinik sa amisiran, kainil demisiran kuragat, sabab kumataan nasiran na piyakam bukagiran sa mga tanda emi. Gumiyabeloy sira na dairan inang kaaskanian. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Napiyaki pangwalian nami ko pagtawa susira na disiran pakanganganin sumangas subengan ulupagu sumangas sedepanian. Aso piyaka tegumpiya misudalemian. Na miat tarutop so katerukad na nakaama piya ko mga murya tao Israel. Sabab ko kaya pentangiran. Na piwala sami sumia pasadu Firaun gusto pagtaunian. Gusto pimbebelayra na mga pupuro. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Napia karipagami sa mga murya tao Israel ko kaludan. Namiat taling umayra na pagtawar tekaniran sa mga berahelairan. Diteruiran, hey Musa, senggay kaming kasatuhan na lagi do mga tuhaniran. Diteruian, am mataanas kanuna pagtawa do mga malangiw. Inna haulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Mataan na sira na yan na miya binasa sa ukitiran gumiyay lang suping galabakiran. Qala aghayra Allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum ala alalamin. Diteru yan. Abad na salakaw ko Allah apang babanugin korkan wa Tuhan. Askanian na piya kalawang kanunian ko mga kaadun kumasaniyo. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Gugwini na siya butamis kanu ko pagtao Firaun.
irarasairan rekanu sumarata asiksa, kapupimuno uniran sumanga wata iwa mama, na pelambe uniran sumanga bebair kanu, na matataguru umanso tiuba apun kukadnani walabi mala. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Na ini diami ko Musa sa 30 gawi na inuman na nami ito sa 10 na miya ganap sa wakto udiin diukad na niya na 40 gawi aki pembitiara niya nun na pitero umusa ko pagarin niya na Harun asambi iya kung ka ko pagtawakan gupiya ka guding ka keduga sa okay to pemaminasa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilayk qala la tarani walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Na kagi mau Musa sudien diemi aka pembitiarai na inim bitiarai skanian ukad nanian pitero ian kadnang ko pakiilai karakan kaanakan skama pagilailai pitero wallah adi akong kadin kailai na ugaid na patenging kasupalaw na utetak na kuder pa ian na kailai akong ka na kagi mapayag sutihaya ukad nanian ko palaw na miyabalaw niya na miyarup-rupet na minipapas sumo sa apipinsanan, na kagi makatanud na miyat teruyan, suti kaya Rabbi, mitubat akur ka, gusak ni pagunay kumya maratiyaya. Qala ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi birisalati wa bikalami, فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Pitero iyan, hey Musa, mataan asakan na tinindusakan sa ku mga manusia, sabab ku mga pakawitakan gusukinim bitiaraing kurka, nakapiting kaso ini bagayakan raka, gutapi ka kumiyaman alamat. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذنا بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Na ini surat amiron si ko mga undang-undang sulang wantaman at tumagu usayan kulang wantaman na Peter wamiron akapiting kaya sabenar gusugun ka kupag taong ka akapitiran sulbiru na mapia kapakiilay kor kanudin suing dumanga derwaka. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Pekitali kudeng sumang ayat akeng kosera na kipana na kabur kolopa sadiuntol na umaylay ran so umani ayat na diran uto paratiyayaan gu umaylay ran sulalan ko turuan na diran uto kuenalalan na umaylay ran sulalan ko kadedeg na kueniran uto walalan giyutuman na sabab kumataan na siran na piyakambu kagiran sumanga ayat ami gusiran na dairan uto inang kaa. Walladhina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Nasusira na piyakang bukagiran sumang ayat ame gusukit mo ku akhirat. Nam yailang sumang galabkiran. Baad na imbalas kiran arawar ko pinggalabkiran. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Namimbal supagtaw mo sa Koreano kialalakaw niyan. Puun ko mga imbulawan niran sa sapi alawas yan na mapapakang nga. Bayran demay laya mataanas kanyan na dinian siran mipumbitiaray. Gudinian siran keturus salalan. Bialawiran utuwa Tuhan na mimbaloy siran ang mga derwaka. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Nakagi ang makasundit siran. Gumelay ran ang mataan na siran na sabnaram yadadag siran. Na pitero iran. Ibet kau ditano kalimuno kadnan tano guditano niyan napi na mataan na kebeloy tanud napad kumiyang alulugi. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Nakagi ang makandud sumusa ko pagtaunian. Ap kerarang ita na makambubuko. Na pitero iyan. Ami keratarata akiasam biiniurakan ko oriano kielalakawakan. Inonyo pagunae susugwa nukad na niyo. Na initugian sa mga undang-undang sa kiaptan niya na ulo ipagarin niyan. Sa penggender niyan sa ginawa niyan. Pitero Harun. Watay ina. Mataan na supagtaw na daokwiran pakanganina. Gumay tubo ng bunuo na kwiran. Nading kapakapia ginawa o mga ridway sa sabaparakan. Gudia kong kambeluya apad ko pagtawa mga derwaka. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Pitero iyan, kadnang ko napi iya kong kagusto pagari ko. Gupa kasulda kaming kakulimu ka, kaska ilabiya makalimuon ko pupamangalimu. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Mataan na sosirana biluiran sa sapi at Tuhan na kesugat siran denararang itapuun ko kadnaniran. Gukahinaan ko kawyawiyag ke dunia. Na lagi daya aim bedalame ko pupemangbaal sa kabukag. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Nasosira na miyang galubkiran sumangararata. Orian ya na mitubat siran ko orian oto gumiarat ya siran. Namataan na sukad na naka ko orian oto na titu manapi makalimuon. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Nakagi alumunggaw ko mo sa sugani, na kinuwan yan sa mga undang-undang. Aad na matataguong ko ini surato na turuan gulimu arko sira na ikaalakiran sukad na niran.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Na miyamili sumusa ko pagtaunyan sa 70 amamasi ko waktu wadiin diyemi. Na kagi emaden sal sirano linog. Na piteruyan. Kadnang ko, o ini kabaya ka na miya binasang kasiran guwa niya gusakan. Bangkar kami binasaan suping gelab ko mga lalong kami. Da asala kau saya arwar sa tiuba ka. Dedegen ka sa sabab saya sutawa kabaya ka. Guturuun ka sutawa kabaya ka. Skai panariga nami na napi kaming ka gukalimuong kaming ka. Aska itaral biya mapia ko mga nanapi. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Natang kedeng kaad na bagi nami sisang kaya dunia amapiagu si sa akhirat. Mataanas kami namin belingang kamirka. Pitero wallah. Aso seksa akan na isugat akan nuto ko tawa kabaya akan. Gusulimu akan nalangkap pulang wantaman. Nateng kedenak naya arko sirana kipananang gila. Guptunay ni ransu zakat. Gusiran na sumanga ayatami ipaparatiayaan niran. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Siran na pagunutan niran susuguan nabi ya ummi. Subketuun niran skanyana misa surat si ikiran ko Taurat guso Injil. Apsugu kiran kumapia gup separ kiran kumarata. Gupepekay kiran kumanga pipia gup separ kiran kumanga rarata. Gupepekapokas kiran kumanga pepenediran guso mga raragna misa sang gulay kiran. Naso sirana miya marati yaun. Gumislas laun. Gumia manabangon.
gumia mangunut ku Qur'an na sinda wasu ini turun apdian, nasiran man nasirani pemakaslang sama liwanag. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Teruang kaya Muhammad, hei mga manusia, mataan sa kana subur kanu Allah langon. Asu kirek ko kapaar ko mga langit agusulupa, da atuhan na inuntas kanian, apu penguyag gu pepengimatay, na paratiayaan niyo so Allah gususuguyan na nabi ya ummi, asu mapaparatiak wallah gusto mga katuruyan, na unutin is kanian, kaang kanu makakedeg sa untol. Wa min qawmi Musa ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun. Naad na ku pagtaw Musa ay isa ka sa gurumpo nga ipturuiran subnar, guuntol ni Rans kaniyan. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Napimbebe demisiran sa 12 kalok sa mga pagtaw, na inilah humami ku Musa, guni kumang niron sa igsu pagtaw niyan, abentulan ka subedes ka kwator, na kiyam buwatan utua 12 bulan, sabna rakyat ukawano umani isa kalukas so sagbairan, na inisya pamikiran sugebun, gu ini turun na mikiran sumanna gusto papanukas salwa, na pitirwa mikiran. Akang kanu kumanga pipia a ini pagperamir kanu nada kamiran kabinasai na ugaid nagiya ginawairani kaya binasaaniran. Wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hittatun وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Nagwani na pitirukiran, abaling kanu sangkai ingida baital muqaddas gukang kanuron sa sadn sa kabaya iyo, gutero kanu sa ikeda adusa gusul kanu kupay tao sa kapangalimbabaan, kanapi inamir kanu sa mga kasalaan iyo, pagumana namin din subalas tumipipiya. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Nasyam biyano sirana dakiran pamaginuntulan sa kateruwas salakaw ko pitirukiran, na piyakaturunan nami siran sa siksa apuun ko langit, sabab kudairan kapaginuntulan. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Naiseen kakiran suwing da matatagu kumarani saragat, guene kop surang siran sa pandu kualungan na Sabto, guene na papakataling umakiran sa mga sedairang kualungan na Sabto iran, andedekal, na seek kualungan na diran Sabto, na dikiran pakataling uma, lagi daya manakaptiw ba mikiran, sabab kudairan kapangungunutan. Wa idh qalat منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Naguni na pitero o isa ka sa gurumpong. Aino kano pupengtuma sa pagtawas wala imbina sa kiran o di nasiksa kiran sa siksa sangat pitero iran. Aka pamukas sa kataksilan sa iko kadna niyo guubasiran pananggila. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Nakagi pakalipatan ni ran suwinindo kiran. Na inilida sa mi sosira na pupunapar kumarata. Na sinik sa ami sosira na de pamaginuntulan sa siksa sangat. Sabab ko kian derwa ka iran. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Nakagi suguk ni ran suwini sa parkiran na pitirwa mikiran. Ambeloy kanwa mga amo amia makada panas. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Naguni na piyakito kawan kadnan kaamataan na pakipengarasyan yang sirandun sa taman kualungan na kiyama. Sa tawa pukisagadan yang kiran sumarata asiksa. Mataan na sukadnan ka na titua magaanikan dedeneg. Gumataan as kanyan na titua manapiya makalimuun. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Napimbe demisiran ko lupa api segurumpong. Sabeed kiran sumanga bilang ataw. Nasabeed kiran nasala kauroo. Na ini tepengamikiran sumanga pipiagu sumanga rarata. Kaansiran makambelingan ko untol. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Naadna minilapis ko kiyay pusirana sa lapis. Amya kewaliiran su kitab. Apku eniran su parayasan sangka iya kurang ingd. Gugiran teroon. Apna peen rakatanubu. Na uadna makataling umakirana parayasan na lagi diyan. Na ku eniran penuto. Bakiran demakwasu diyan di ku kitab. Sada ap terwairan makapantag kuala inuntas subnar. Gukia pangadian iran sumada dalemon. Nasu ing de maure ilbiya mapi abagiya no sirana kipananang gila. Beda mga sabutiyo. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Nasu sirana kumakapit ko kitab wini pamayan dugiran susambayang. Namataan as kami na diyami pagilangan subalas pumipipiya-piya. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
Naguni na inalang-alang ami supalau ko kapurwaniran, maka sasay berat sekanian sa atap, na tiang kedira na mata anaya, apa kata nakiran din, na pitir wami, akapit iniyo so ini bagi amir kanu sebenar, Gutata demi niyo sumadadalamong kaang kanu makapananang gila. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Naguni na piya kaliu kadnan ka puun ko mga murya tawadam, puun ko mga likudiran sa mga murya tawiran, na piya kisaksiyan yang kira na ginawairan sa pitero iyan, abadisak ni kadnan niyo pitero iran, away ska ikadnan nami, kisaksiyan nami kauban niyo matero kwalungan na kiyama, mataanas kami na miyabeloy kami adiyemiya katawan. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Udi na ubani umatero, aayabu miya nakuto na sumangalok sa miguni, na miyabeloy kami mga murya tao ko orianiran na miya kaunot kami kiran. Inungkar kami binasaan suping gulaw la uming gagalabag sa ribat. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Na lagi daya agi ami kasimpada magusay ko mga ayat kaansiran makambalingan ko untol. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Napangadiing kakiran sututulang ko Balaam benu Baura, atawa ini bagi amiron sa mga ayatami na liwasiyan to, na tiyalukunan skaniano syaitan, na miyabalo yapad kumitit tari dedag. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Naukabay ami, na mataan na mapakaw suramis kanyan sa sabab roo, na ugaid nas kanyan na misuramik ko dunia, gupiang unutan yan sunanga iyan, na aya ibarat yan na lagi duwaso, au pakabasenging kas kanyan na pakaloloyotan yan na dilaian, o di na ding kakudiis kanyan na pakaloloyotan yan din na dilaian, giyutumani ibarat o pagtawaso piyakang bukagiran sa mga ayatami, na panutulang ka sa mga tutul kaaniran mapapamimikiran. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Miya karata-rata ibarat o pagtawaso piyakang bukagiran sa mga ayatami, gusto mga ginawairan ibininasairan. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Sadin sa turoon wala, naskanian iketuro. Gusadin sa dedegnian, nasiran man nasirani pengalulugi. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nasaben-saben ramiyadeng kamisar ko naraga jahannam madakalapad ko mga jin gusto mga manusia. Adna mga puso ira na diiran utoy penggeda-geda. Guad na mga mata ira na diiran utoy pengilaylay. Guad na mga tangilay na diiran utoy pemakinig. Siran man na lagi du mga ayam. Kenaka sirani lebih miyang ada dedeg.
siran man na siran sudi makai inengka. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Narkwala sumangangara na mga pipia, na betu ni ronoto, na ganatin niyo sa sira na papamakasilay niran sumangangaranian, kaimbedal kiran din suping gulaw layran. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Naad na pagkuinad na miya pagtaway pturwiran subnar sos kanyan na uuntol niran. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Na sumiya manapalis kung mga ayatami, na saging tonan nami siran ko pagkabinasakiran sa diran katawan. وأملي لهم إن كيدي متين. Gupakalala na tengkosiran, mataan na susik sa akin na mabeger. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Bayran da pamimikirana, ada ko Muhammad da bulayo ka irani beteng, da salah kauron arwar sa pepemaka ikhtiara mapayag. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Bayran da maylay sumala akapaar ko mga langit gusulupa gusuki adna wala kulang wantaman. Gusto kaya tang kada kababalaw ya sabnara kaya pakaran yudin dikiran na anto na itutul ko orya na ipiratiyaya aniran. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Saden sadedeg nuwala na da makang guna na uron. Nambutawan yang siran ko kapangangak wala iran nag-iisiran merumpa-rumpak. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ipagi si iran rekas walungan na kiyama o andai kapekat talinguman yan. Teruang ka, amataan na sukatawiron na si ibu ko kadnang ko, da apakapayag ko wakto niya na inuntas kanyan. Mapened ko mga langit agusulupa, dir kano makataling umaudimi takaw. Ipagi si iran reka alagi dubang ka uto katawi, tirwang ka. Amataan na sukatawiron na si ibu ko Allah, na ugid na sukadaklan ko mga manusia na diran katawan. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم Tirwang ka, ada ami papaarak na bagian ginawa ko umpia aguda amurala inuntas sa kabaya wala. Nawad na katawi ko kuda mapayag, na mataan apakadakalaнаkan sumapya, gudirakan misugat sumarata, sakan na mataga ko pepemaka ektiar, gupepemanutul samapya ko pagtawa mapaparatiyaya. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما
دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Sekalian swalla amia dinarkan upun kuada ma isa ginawa. Gubielewin yan amia kapuun darkan yan sudaru dupa yang kaanun lilintad. Na kagi pamakain yan sekalian. Na miarimbit sakarimbit makep na kilala kaun yan uto. Na kagi makapened. Na mini pangangarapan niran kuala akad na niran. Amataan o bagi kaming kasawata amapia. Na mataan na mabeloy kamid na pedkumia manalamat. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Na kagi begenian siran sawata amapia. Na mimbel siran sa mga sakutwa iyang ko ini begini yang kiran. Na mapurus wala akaawat yan ko ipsekutuiranon. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Inuiran pupekasakutwa ko Allah sudah akembeelan yan amay tubu. Kasiran na pupengbeelan. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Guda kegagairan at tabangkiran. Gudiran ketabangan sumanga ginawairan. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Na utawag niyo kiran suturwan. Na di kanwiran keunutan. Magisenerkan utawag ni siran antawa abakanudun kigegenek. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Mata na susiran na pupunong ganuin ni wasalakaw ko Allah na mga orip na mga lagi diyo. Na tawagan ni siran. Na pakisembag kanukiranos kano'y mga benar. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Baad na mga airan na kilala kawiran, antawa baad na mga barukan iran na kipangawa kawairan, antawa baad na mga matairan na kipangilaylairan, antawa baad na mga tangilairan na mipupumamakinegiran, turuang ka. Apanong ganuyan niyo sa ipupumanakuto niyo, orian niya na pagantangan niya ko niyo sa marata, na diniyurakan tealika. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Mataan aya sumisiap rakenas wallah, aso tumirun ko kitab, guskan yan ni sumisiap ko mga bilang ataw. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Nasusira na pupunong ganuin ni wasalakaw ko Allah, na da kegagairan at tabangarkano, gudiran ketabangan sa mga ginawairan. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Nautawag niyo kiran suturwan, nadiran keneg, napkilaing kasiran at tatantangang kairan, asiran na disiran kumakanuno. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Kepiting kasukanapi, gusugun kasumapia, gutalikuding kasuda mga malangian. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Naamay ka kisugat ka o unsiapuun ko syaitan, nalindung ka ko Allah, mataanas kaniyan na pupukkan nagamatao. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
Mataan na sirana kipananang gila, na igira aad na miyaka sugat kira na saramata puun ko syaitan, na makatadum siran, na samaw to na siran na makapangilaylay siran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Na sumanga pagariya o mga syaitan, na ipumbulugiran siran ko kadadag, oriyan niya na disiran na petengka. Wa idha lam ta'tihim bi ayatin qalu lawla jtabaytaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Na igira ada amin italing umang kakira na tanda na teruuniran. Ainung kau tu demi panton, teruangka. Ayabu pegunutang ko na sui pegilah merak na puun ko kadnang ko. Giaya na mangararaya gakari na apuun ko kadna niyo. Gutorwan gulimu abagian upagtawa kipa para tiaya. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Na igira apembetiaan sa Quran, na pepemamakinagenius kanian gulilintad kano, kaang kano mi pangalimu. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Natatadming kasukadnan kasi ko ginawang ka sa kapangalim babaan nagukalak gudi mata nuga katero si ko kapita-pita gusuk kagabi-gabi guding kam beluya su ginawang ka apad ko kikalilipat. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi ويسبحونه وله يسجدون. Mataan na sumanga malaikat mga rarani ko kadnan ka, nadiran ni pumaratabat takap simbairan ko Allah, gugiiran ni puru-purus kanian, gurun siran pangangalim babaan.